doli, doli nam mora biti vlažna. Zašto? Jer ako nam doli nije vlažno, onda ćemo jako teško mišati ovočaj doli. Uvijek te zezne, a? Uvijek zaboraviš da kariola ima trubu. Da, šta misliš, će trebati još vode? Da. Si sigurna? 100%. Da. Koliko? Jedno, 2 kapljice. 2 kapljice. Znači baš i neće trebati, možda. Ona će biti teško da zamišljati. Da li meni treba taj beton da mi je čim više kompaktan. Ali čekaj, vidi još tega mokrega. Da. Znači za to smo rekli da trebamo staviti na dno mokro. I se vidjelo sad šta se dešava? Da. Vrlo mala količina mokrega. Među ovo suho. Dela pa idealan beton. Si vidjela? Meni je dosta to sada. Dobro. Hodi malo popiti soka. Odmori malo. Sad si bila na suncu. Ma, jedan gutlej moreš. Dobro. Znači 2 kapljice.